Ibihe byiza kuri mwese wakurikiye televiziyo Rwanda twizere ko aho muri hose mukomeje kumererwa neza. Njye ndi Gloria Mukamabano ndi kumwe na Adams Kwizera. Turi muri village Urugwiro ahagiye kubera igikorwa cyo kurahira k'umunyamabanga mukuru wa RIB cyangwa se urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, akaba ari Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda, asanzwe ari umushinjacyaha mu rukiko rwa gisirikare, akaba kandi asimbuye Colonel Retired Jean Ruhunga warusoje manda ye. Adams, uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rumaze imyaka 8. Rumaze imyaka 8 nibyo, ariko ushaka kumenya ubundi ingingo ishyiraho umunyamabanga mukuru w'urwego niye. Ubundi ingingo ya 20 y'itegeko rishyiraho urwego rw'ubugenzacyaha RIB iteganya ko umunyamabanga mukuru ndetse n'umunyamabanga mukuru wungirije ubundi bagira manda y'imyaka 5, ariko ishobora kongerwa rimwe gusa. Ariko Gloria, ushaka no kwibaza ubundi mu myaka 8 ishize urwego rwashyiriwe hiki cyangwa se n'ize inshingano zarwo? Nibyo Adams, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha inshingano zarwo n'ubundi ziri muri uru rwego rw'ubutabera, zifite aho zihuriye cyane no kugenza ibyaha, harimo gukumira no kubuza ibikorwa by'ibyaha binyujijwe mu gushakisha, gukora cyangwa iperereza. Hariho rero gushyiraho no gushyira mu bikorwa ingamba zigamije kurwanya iterabwoba, harimo gukora iperereza rigamije gushakisha, guhagarika no kuburizamo ibyaha biri gukorwa cyangwa se ibyaha bishya n'udutsiko cyangwa se ibikorwa bihungabanya cyangwa se binashobora guhungabanya igihugu, abantu n'imitungo. Adams, isi igenda itera imbere cyane cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga, n'u Rwanda kandi ntirwasigaye ruteye imbere mu ikoranabuhanga, ariko kandi n'abakora ibyaha bishingiye ku ikoranabuhanga bariyongera, ibi kandi bigatanga umukoro. Mwakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Gatera Frank, nkabandi bufashe kuyobora gahunda y'uyu munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bayobozi batumirwa mwese, hano hagiye kubera umuhango wo kwakira indahiro y'umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo ya 63 ivuga ibijyanye n'indahiro y'abayobozi mbere yo gutangira imirimo, ndetse n'ingingo ya 20 y'itegeko rishyiraho urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika murakira indahiro ya Colonel Pacifique Kabanda Kayigamba, umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Arigira imbere afate ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ubumoso, azamure ukuboko kw'iburyo
avuge indahiro. Njyewe Colonel Pacifique Kabanda Kayigamba ndahira u Rwanda ku mugaragaro ndahira u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubahiriza amategeko y'igihugu ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko Imana ibimfashemo Murakoze. Turasaba maze kurahira gushyira umukono ku ndahiro. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu cyubahiro cyanyu mwageza ku bateraniye aha n'abadukurikiye hirya no hino ijambo mwaduteganirije uyu munsi. Murakoze. Bayobozi bakora mu nzego zitandukanye, nizeye ko mwiriwe neza. Ndagira ngo ntangirire gushimira umunyamabanga mukuru mushya w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, aribyo bita RIB, Colonel Pacifique Kabanda Kayigamba, kuba yemeye kandi yiteguye gukora iyi mirimo ashinzwe. Tukaba twizera ko azayikora uko bikwiye. Mu mateka magufi, mu gihe cy'imyaka 8 gusa hashize, igihe gishize RIB ishinzwe, iyo RIB yateye intambwe igaragara mu kugenza ibyaha, kandi RIB imaze kuba inkingi ikomeye y'umutekano mu gihugu cyacu. Turagenda tubona imikoranire y'amatsinda mpuzamipaka y'abanyabyaha bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo bagirire abantu nabi. Ikindi kandi, ibyaha by'ubukungu bikomeje kwiyongera, harimo uburiganya mu ishoramari ndetse n'ibindi bikorwa bigamije gushuka abantu no kubanyaga ibyabo. Ibyo byose bigira ingaruka mbi ku baturage baba batabizi, bikabangamira imibereho yabo.
tugomba rero gukoresha imbaraga zose dufite tugahangana n'izi mpinduka no gukomeza kubaka ubushobozi bwacu mu bugenzacyaha binyuze mu bushakashatsi busesuye ku byaha, gukoresha ikoranabuhanga mu gushaka ibimenyetso ndetse no gukoresha uburyo bushya bushingiye ku bumenyi ndetse noneho hasigaye hariho n'ubwenge buhangano ari byo artificial intelligence. Ibi byose ni ibyo abantu bakoresha kubaka ubushobozi bwacu. Nagira ngo nongereho ko RIB igomba gukomeza gufatanya n'inzego bireba kugira ngo ubutabera butangwe vuba kandi neza. Kuba inyangamugayo nabyo bikwiriye kwitabwaho, bikaba ishingiro ry'ibikorwa byacu byose. Abanyarwanda bakwiye kugira inzego zibakorera akazi bifuza kandi bakanazizera. Abayobozi nabo bakwiriye kugaragaza ubushake n'umurava n'ubunyamwuga bigaragaza icyerekezo gifatika ibintu byose biganamo kugira ngo twuzuze inshingano zacu. Nta mwanya abantu bakwiriye kwemera w'intege nke, imyitwarire idakwiye cyangwa imikorere idasobanutse. Ibyo abakoresha ubunyamwuga ntabwo baba bakwiye kubyihanganira, ahubwo ni ukubirwanya. Inshingano yacu rero ni ukugira ngo buri wese, buri muturage abeho ubuzima bwe yizeye ko arinzwe uko bikwiye. Ibindi bya buri munsi bikagenda uko bikwiriye kuba bigenda, hatarimo kwihanganira amafuti nk'ayo ngayo. Ndagira ngo nongere mbashimire mwese kandi nifurije umunyamabanga mukuru wa RIB mushya imirimo myiza. Ariko kandi harimo no gufatanya n'izindi nzego uko bikwiye. Ndibwira ko ibyo byose bizatungana. Ndabashimiye rero, mugire umunsi mwiza, abandi mugire akazi keza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku mpanuro muduhaye. Gahunda y'uyu munsi irasozwa n'ifoto y'urwibutso, protocole ibidufashemo. Murakoze, mugire igicamunsi cyiza.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba amaze rero kwakira indahiro ya Colonel Pacifique Kabanda Kayigamba nk'umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Twibutsa yuko Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda asanzwe ari umushinjacyaha mukuru mu rukiko rwa gisirikare, akaba kandi asimbuye Colonel Retired Jean Ruhunga warusoje manda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame anatanze impanuro ati yatangiye ashima uru rwego rwa ariko akomoza no kubijyanye n'ikoranabuhanga. Yego, yagarutse kubijyanye n'ikoranabuhanga by'umwihariko amatsinda nyambukiranya mipaka yakunze kugaragaraho n'ibijyanye n'ibyo byaha, agaragaza ko mu biri mu nshingano z'uru rwego ari ukugenza ibyo byaha ndetse no kubikumira. Nibyo ngira ngo kandi ikindi yagarutseho ni ibijyanye n'uko uru rwego rukwiriye kwiyubaka cyane cyane mu bijyanye n'ubushakashatsi mu kugenza ibi byaha bigenda binahindura isura cyangwa se n'uburyo bikorwamo. Naha rero dusoreje, Gindi Gloria Mukamabano nafatanyije na Adams Kwizera. Mugire ibihe byiza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe we yagaragaje uruhare rw'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO mu kibazo cy'umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, aho yanagaragaje ko izi ngabo zananiwe gushyira mu bikorwa ubutumwa bwari buzijyanye harimo ndetse no kurandura umutwe wa genosideri wa FDLR. Reka tubibaze Adams Kwizera. Akanama k'umutekano ka Loni kaganiraga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uruhare rwa MONUSCO mu kugikemura. Minisitiri Nduhungirehe yeretse aka kanama ku kibazo cy'umutwe w'abasize bahekuye u Rwanda FDLR kirengagijwe n'umuryango mpuzamahanga, ahubwo karebera leta ya Kongo ishyigikira uyu mutwe ibiherutse kugaragara ubwo umutwe wa 23 washyikirizaga u Rwanda abarwanyi bo muri uyu mutwe barimo na Brigadier General Gakwerere baje mu mpuzankano za FARDC. Allow me here to bring more clarity on the conflict in Eastern DRC. This conflict was not started by Rwanda. Munyemerere mbagaragarize ukuri kw'iki kibazo cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kibazo nticyatangijwe n'u Rwanda ariko byarangiye kikorejwe u Rwanda. Byongeyeho ko ibikorwa byagiye bifatwa n'impande zitandukanye byatumye leta ya Kongo ihita kwihunza inshingano zireba by'umwihariko zijyanye n'imiyoborere mibi yayo. Umuzi w'iki kibazo uhera ubwo umutwe w'abajenosideri wa FDLR wahabwaga intebe muri icyo gihugu, hirengagijwe ibyo abawurimo bari bamaze gukora bitari ukwica gusa ahubwo rugungabanya umutekano w'u Rwanda na Kongo. Ariko biratangaje ko umuryango mpuzamahanga uhitamo kwirengagiza uyu mutwe nkana. Ko mu minsi ishize hari abarwanyi b'uyu mutwe barimo n'umwe mu bayobozi bakuru bawo baherutse gushyikirizwa u Rwanda, ni ikimenyetso cy'uko leta ya Kongo yinjije umutwe wa FDLR mu ngabo zabo, kuko Kinshasa yabahaye ubushobozi, ibikoresho nk'intwaro mu rwego rwo gukomeza ingengabitekerezo yabo ya jenoside. Minisitiri Nduhungirehe kandi yagaragaje ko ingabo zashyiriyeho kurinda abasivile no gusenya imitwe y'iterabwoba irimo na FDLR arizo MONUSCO zifatanyije n'iza FARDC n'indi mitwe iri kwica abatutsi bo mu burasirazuba bw'iki gihugu. MONUSCO yananiwe gushyira mu bikorwa ubutumwa yahawe mu myaka 25 ishize. Muri bwo kwari ukurandura imitwe yitwaje intwaro yose irimo na FDLR, umutwe w'abajenosideri. Ntitwagera ku mahoro dukeneye niba umuzi w'iki kibazo cy'umutekano muke muri aka karere kidakemutse. Mu 2013 ubwo twari muri aka kanama, ubwo umwanzuro wa 298 wemezwaga wo kohereza ingabo zihariye zagomba gufatanya na MONUSCO zifite ubutumwa bwihariye bwo gusenya imitwe yose yitwaje intwaro irimo na FDLR. Ariko ibyo bikorwa byose byaje kurangira byerekeza ku mutwe wa M23 gusa. Nuko MONUSCO FIB yanga kurandura umutwe wa FDLR ukomeje guteza umutekano muke burasirazuba bwa Kongo kugeza n'uyu munsi 2025. And MONUSCO FIB refused to neutralize the FDLR, which continue to create havoc in Eastern DRC even today in 2025. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kandi yasabye umuryango w'abibumbye gushyigikira inzira z'amahoro n'umutekano zashyizweho n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse na SADC. Adams Kwizera, Televiziyo Rwanda.